Комбинаторика. Так. Bu da içine playgrolar var ekan, şol içine tushuntirib ketaylik, andan keyin so'rovga o'tamiz. Playgrolar summa qanday? A obyektinin A'dan boshqacha aytganda M turli yo'l bilan tanlasak, B'dan M turli yo'l bilan tanlasak, anda A C bo'lsa B'dan, C bo'lsa B'dan bir obyekti M plus N turli yo'l bilan tanlay oladiganmiz. Bu da ne desek bo'ladi. Mesela bizde ak koyonda, ak sveteye koyonda C tö bolsa, alanın içine bel koyon tanlanan C tütülü ol. Anan kara koyonda bolsa 5 ö bolsa, al yerden bir koyon tanlanan jolu, hem de 5 türlü. Hemi akça kara koyondan iş kılıp bir koyon tanlanan jolu, hem de bazı bolup 12 bolot. Başka aytkanda 12 türlü jol menen tanlaganга bolot. Bu жерде анчалык эле боюнча делип керек эмес, жөн эле тандаган жол. Б'сында болсо, эмне? Ошондой эле бул жерде A жана B'дан бирден тандаганда дейт. Ошондо M көбөйтүлгөн N болот. Башкача айтканда, ак коюндан бирөөнү, кара коюндан бирөөнү тандагандын канча жолу бар десек, ак коюндан 7 түрлүү жол менен тандай алабыз. Кара коюнду 5 түрлүү жол менен, башкача айтканда, баары болуп 35 түрлүү жол менен тандасак болот. Ак коюндорду A, B, 7 түрлүү болот, B коюнду 5 түрлүү болот, ошондуктан 7 түрлүү. Келгиле анда суроолор менен түшүнсөк жакшыраак болмок. Бул жерде сахна жетишинин кереги жок, бул жөнү теорема. Birinci ele suroo bu. A şarından B şarına, B şarına iki türlü yol var eken, tak şunday aytып koysak. A'dan G'ga G'ga 4 türlü yol menen barsak bolot eken. Oşo B'dan V'ga 3 türlü yol menen barsak bolot eken. Anan G'dan V'ga 5 türlü yol menen barsak bolot eken. Aytıp жатат, A'dan V'ga kança türlü yol menen barsak bolot deyt, B'ga tiyip ötüp deyt. Başkaça aytkanda, çerez B deyt жатат. A'dan B'ga çeyin 2 türlü yol menen, 2 türlü, B'dan V'ga çeyin 3 türlü. Başkaça aytkanda, A'dan V'ga çeyin 6 türlü yol menen barsak bolot. Kanday? Mundayça barıp durup, kalan 3 yol menen ketsek bolot, mundayça barıp durup, kalan 3 yol menen. Şonu menen 3 koyup koysak 6. İkincisi olsa A'dan V'ga çeyin
kança türlü jol menен вообще balsak bolot deydi. Emne B jaktan balsak 6 türlü jol menен balas ekенбиз. 2 көйүтүлгөн 3. Egerde G jak menен balsak emne A'dan G'ga çen 4 türlü, G'dan V'ga çen 5 türlü, başkaça aytkanda bul жерден 20 bal bolup 26 türlü jol menен A'dan V şaharına bala alat ekенбиз. Oşon menен bul so ayağına çıktı. Bul жерде ошондой түшүндүрмөлөр бар экен. Ооба, бул жерде айтышта 26 да деп. Так. Bul sonanka koyulu. Tak. Kança türlü jol menен 28 Damiron söktörünün deyt 2 men sök tamda alsak bolot deyt. Alарды birbirine koşa alap turganday. Birbirine koşul üçün Damino oynaganda bilet emne ökötten birday sifla birday san boluş gerek. Damino mындай bolot 2'ye 1 türünde. Bul jakta 0'dan 6'ga çeyин kaalagандай sifra bolot. Bul jakta da 0'dan 6'ga çeyin kaalagандай bolot. Oşonday ele birbirine koşul üçün emne misalga 1 menен bul жерде 2 bolsa anda bul жерде 2 menен 5 bolsa мындай болуп эсептелет. Анда 2 2 болгондон кийин кошо алабыз. Кантип кошулат? Эмги домино ойногондор билет. Так, мындай болсо бул жакка кош үчүн 2 менен 2 жанаша туруш керек. Ошентип кошулат. 28 танын ичинен канча түрлүү жол менен экөөнү тандасак болот, чтобы бири-бирине кошула ала тургандай болуп дейт. Жакшы. Эми жыйырма сегиз баарын көрсөтүп чыксам жакшыраак болот деп ойлойм. Ошондо нольго 1 нольго 0 бар айтмакчы, 0го 1 бар, 0го 2 0 3 0 4 0 5 0 6 keyingisi эмне 1'ge 0 desek 1'ge 0 bizde var. Ошондуктан 1'ge 1 болуп башталат. 1'ge 1 1'ge 2 1'ge 3 1'ge 4 1'ge 5 1'ge 6 2'ge 2 2'ge 3 2'ge 4 2'ge 5 anan 2'ge 6 3'ge 3 3'ge 4 3'ge 5 3'ge 6 4'ge 4 4'ge 5 4'ge 6 5'ge 5 5'ge 6 anan bu жерге 6 kaldı.
Ошентип эмне 28 бул жерде 1ден баштап 7ге чейинки сумма 28. Бардык сөөгүктөрү, доминонун сөөгүктөрү ушундай болот. Эми каалаган канча түрлүү жол менен экөөнү тамдасак болот, бири-бирине кошула ала тургандай. Башкача айтканда, экөөтөн бир цифра болуш керек, как минимум, окшош. Birinci emne 28'den misalga kaaлагандай bir dominonu tamdap alsak 28 türlü жол менен биринчисин тамдап ала алабыз. Бул жерде кандайдыр bir x бар, бул жерде да bir цифра бар. Буга кошулуш үчүн эмне? Эгер x y болсо x y болсо анда экөө эки бири-бирине барабар эмес канча табат? 28'den 7'ni кемип койсок 21 түрлүү жол менен тамдай алабыз мындайды. Эгерде биз тамдаган экөө тең бири-бирине барабар болуп калса, анда ал 7 түрлүү жол менен тамдалган болот. Эми буларга кошулуш үчүн экинчи доминону тандашыбыз керек. Кошулуш үчүн ал доминода x болуш керек же y болуш керек. X менен дагы канча домино бар? Мисалга бул жер 1 болсо, бул y. Бул 2 болсо 1 2 деген. 1 2-ни тамдасак, анда 1 менен кошула турган 1 1 бар, 1 3 бар, 1 4 бар, 1 5 бар, 1 6 жана 1 0 бар. Башкача айтканда бул жерге 7 түрлүү келе алат. Y дагы өзү үчүн эмне? Дагы 7 алып келе алат. Ошону менен эмне? Суммарна 14. Башкача айтканда бул жактан 14. Эми экөө окшош болсо, бул жерден бул экөө окшош болгон үчүн жөн эле 7 келет. Ооба. Hı. 21 7. Ошондо 21 көбөйтүлгөн 14 бул жерди бөлөбүз 2ге. Анткени эмне? Бул жерде x y болуп жатат. X y менен y x деген экөө бир эле. Просто эле эмне? Мындай симметричный коюп койгонубуз болот. Ошондуктан бул санды 2ге бөлөбүз. Бул жерде болсо экөө бизге 7 көбөйтүлгөн 7. Баары болуп 7 көбөйтүлгөн 28. Жооп бизде ушул болот деп ойлоп жатам. Бул жерде дагы бирок 6 способ деп мен кылыптыр. Эгерде x y болуп бири-бириге окшош эмес болсо 21 түрлүү болот дедик. Экинчи половинкасыны ушунча түрлүү жол менен кыла алабыз. Эки 12 түрлүү. Кичине адаштык окшойт. Окей. Жок, логикасы бирдей эле экен.
Anda emese jönükö ile sualalı batacak. Kança eki orundu san bar demiştat. A'sı sifrların oşo eki orundu sandın sifrası sifralarına hatta 1-5 boluş gerek demiştat. Eki orundu san degende emne A jana B'dan turgan eki orundu sifra. Hatta 5 boluş gerek demiştat. 1-5. Eğer de bu жерде 5 bolsa, bu жак канча түрлүү сифра келе алат? Эки ордуу сан болуш үчүн. 0'dan баштап 9'a чейин калган сифраны койсок, эки ордуу сан болот. Ошондуктан бул жерге 10 түрлүү сифра келе алат. Башкача айтканда бул жерден 10 сан бар. Эгер биринчиси 5 болсо. Ал эми bul жак 5 болсочу. Bul жак 5 болсо, анда бул жака эмне? 0 келе албайт. 0'dan башка 9 сифра бар. Башкача айтканда 9 түрлүү келе алат. Бул жерге 5 болгондо бул толук коюлат. Бул жерден 9. Бирок эмне бул жерде карасак, бул жерде 55 деген санды эсептедик. Бул жакта да дагы 55 деген санды кайда эсептеп койдук? Ошондуктан -1 кылабыз. Ошондо 19 кошулган 10 кошулган 9 кемтилген 1. Башкача айтканда 18 санда эки орунду сандардын хотя бы 1-5 катышкан 18 сан бар. Баарын жазып чыксак да эле болот. 18 сан ал деле эмне? Баштапкысы 15 болот. 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95 bal bolup 18 болот. Эми бырысында дейт. Цифра десятков меньше цифра единиц. Башкача айтканда 10'дугу бирлигинен кичине болушу керек. A'сында 18 болуп, эмне 10'дугу бирлигинен кичине болушу керек. Башкача айтканда бул жак 18 болду. Так. Мындай эки орунду сан болсо, эми A кичине B'нан болгон канча эки орунду сан бар деп жатат. Эгерде A 1 болсо, анда B кайсылар болушу мүмкүн? 2 9'a чейин болушу мүмкүн. Башкача айтканда 8 түрлүү боло алат. A 2 болсо, B 3'төн баштап 9'a чейин боло алат. Башкача айтканда 7 түрлүү. Ошондо ошентип A 8 болгондо B бара 9 боло алат. Бир эле түрлүү жол менен. Ошондо A 9 болсо эч кандай боло албайт. 1'ден баштап 8'ге чейинки сумма. 1 кошулган, 2 кошулган, ошентип 8'ге чейин. Буну кошсок 8 көбөйтүлгөн 9 бөлүнүн 2 36 сан бар. Что не? 10'дугу бирлигинин кичине болгон. В'сini карасак, В'сында болсо 10'дугу бирлигинен чоң болгон дейт. 10'дугу бирлигинен чоң болгон канча сан бар? Эки орунду канча сан бар? Бул жерде биз билебиз 10'дугу бирлигинен кичине 36 сан бар.
Общий kança ek oyunlu san var? Общий bizde 90 ta ek oyunlu san var. Andan bunu kemitsek, 36'ını kemitsek, dağın kaysını kemitsek salışırsak, şu kalanlar bardık, onduğu bildiğine çoğun olsun. Onduğu bildiğe barabar bolğanlar var. Onduğu bildiğe barabar bolğanlar 11 var, 22, 33, 90 var. Başka şey yakında 9 kemit alsak, bu yerden 45, başka şey yakında 45 de sanımız var, işte onduğu bildiğine çoğun olur. Başka bardık sulu işledik. Birden yüzge çeyin bağlı yazılgan değil. Orşantı yüzge çeyin yazılgan değil. Böyle katarlar. Oşul katarlar değil. Kança nöl kezge ettir işte. Nol. Nol kaysıda bulut? 10'a bölünген sanlarla bulut. 10'a bölüngen san 10 bal, 20 bal, 30 bal, 40 bal, 50, 60, 70, 80, 90, 100 özü. Esetlesek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bağlı bolup, nollarının sanı 11 eken. Al emi bırısında enerjide birlerinin sanı kança olaydı. Birlerinin sanı kança olaydı. Bir oyunluklarda bir de çiftler var. Bir diye. İki oyunlulardıkını karasak. Eğer de bu sefer bir bolsa, burada kança türlü var? 0'dan 9'a çeyin var. Başka şeykanda 10 türlü var. O sanıktan bu sefer 10 çıkart. Eğer de bu sefer bir bolsa, bu zaka 0'dan başka biz ek oyunlular arkadaşlar. O sanıktan bu sefer 0 kilo almayız. O sanıktan bu sefer 1'den 9'a çeyin ki olalar. Toz. Bu yüzden toz taklet. Tozlu. Emi. Anan 3 oyuncularda bir yüz var. Oşunda bal sunmana 1 koşulan 10 koşulan 9 koşulan 1 başka şeklinde 21 bir yüz var. Oşul katarla. Şunday. Emi. Vırtında kança 3 var değil. Özücü yüzge çeyin esetlese 1'den 99'a çeyin ki sandalın içinde bağlılık sifralar 1 dereceye başkan. Kança sifralar 1 kollansa oşunca 3 kollanır. Kança 2 kol bolsa oşunca başka sifralar daha bir bağlı 1 dereceye başkan. Oşunduktan şimdi biz aytağız bu yüzde bir sifra bağlı oşunda yüz esetlese 20 ata bir boluş gerekiyor. 99'a çeyin. Bize kayıttım. O bir saat. Çünkü saat koydu sama dedi. Esetlesek bu yani 3 birliklerle bir oyunlu sandalyada 1 ve 3 var. 3 degen böyle var. Ek oyunlu sıfırlarla 3 buzakta tursa, anda buzakta 10 türlü kelalar, ortamda bu yerde 10. Eğer de 3 buzakta tursa, buzakta 9 türlü kelalar, buzaktan 9. Summana ne? 20 oldu. Sonra ne? Slow ayağı çıktı.
10'dan başlap 100'ge çeyin kança san bar deyt. Alardın oşol sanlardın 3 okşoş sifrası boluşu gerek eken. Eki orundularda 2 ile sifra bolgonduktan alazda вообще жоқ. 3 orundularda 3 öten okşoş bolotgan 1 1 1 2 2 2 3 3 3 başkaça aytkanda 1'den 9'ga çeyin kalganda kelişi mümkün. 9 türlü bolot. 4 orundu 1000'de, bir ele biz 1000'ge çeyin bolgondu üçün 1000'de hem de 3 sifrası okşoş. Oşonduktan bu jerde birөө başkaça aytkanda bar bol 10 sandın 3 sifrası okşoş. A'sı жооп 10 болот деген. B'ni qarasak hem ne dep жатат? Şunday bir san bolup ketсе дейт. Бул жерде keyingi san алдыңкы санга караганда чоң болуш керек деп жатат. Башкача айтканда, эгер 2 орунду сан болсо, A менен B болсо, бул жактан A мындай болуш керек экен. Эгерде үч орунду сан болсо, анда A'нан B чоң болуш керек, B'нан C чоң болуш керек. Ушундай болгон kança 3 orundu C 2 orundu sandalın sanı var deydi. 10'dan 1000'ge çeyin. 1000'de bola albayt. 1000'de eseptesek dele bolat. Biz bul jerde esepledik. 10'dugu bildiğinin içine bolgon 36 bal ele. Biz bayağı eseplegenmiz. 3 orundularda kança var? Bunu başkaça jol menен işlese de ele bolat. 3 orundu sifralar, 3 orundu sandal A 0 bolboş gerek. Oşonduktan 1 anda B. Başkaça aytkanda 3'ö 3'lü boluş gerek. Birinci meme 3'ö 3 lazım boluş gerek. Anan bardygy 1'den 9'ga çeyinki sifralar. Oşonda bul jerde aytsak bolat. Emne 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bul jelden emne 3 sifrаны tamdagandын kança türlü jolu bar. 3 sifrаны tam birinci 9 bolot. Andan keyin emne bir sifrаны tamdadık. Keyingisi okşoş bolboş üçün 8 bolot. Keyingisi oşonda ele emne 7 sifra kalı 7 türlü. Bardygy bolup sifraları başkaça aytkanda 72 көйтүлгөн 7 500 kança болуп калат? Так, 72 көйтүлгөн 504 болуп калат экен. 504 сан бар 3 орунду. Sifralar bir-birine okşoş bolbogon. Эми бирок бизге эмне керек болуп жатат? Бизге окшош болбош керек жана A B'нан чоң, B C'нан чоң. Başkaça aytkanda 100'lüğünden 10'dugu чоң, 10'dugundan 1'digi чоң болгон сандар гана керек. Бул жерде бардыгы сифралар башка болгон. Мисалга башка болгон A, B, C'ны канча түрлүү жол менен жаза алабыз? A, B, C'ны A, C, B деп жаза алабыз. B, C, A деп жаза алабыз. B, A, C деп жаза алабыз. C, A, B деп жаза алабыз. C, B, A. 6 түрлүү. Ал эми бизге эмне? Бул жерде кайсынысы керек? Бул жерден мисалга эгер мындай болсо, ушундай керек да туурабы? Анда бизге ушул эле керек. Калгандары порядканы бузуп коет. Бирөөсү чоң болуп кетет, же болбосо окшобой калат. Бизге ушундайга 6-10 ичинен бирөөсү эле бизге керектүү экен. Ошондо бул санды 6га бөлүп 1ге көйүп койсок, башкача айтканда ушуну 6га бөлсөк, бизге керектүү сандардын баары чыгып калат. 504'tü 6га бөлсөк, эмне? 56'dan 8'den 24'gө 4. Баары бол бизде ушунча эле 3 орунду сан бар экен.
100'lüğün 10'luğu çoğ, 10'luğundan 1'ligi çoğ. Eki orundularda 36 san var. Biz eseptegenbiz. 14.1 sıroda 36'ını koysak bari bolup 120 san var eken. Oşon menen B 120 bolup kalat çoğu. Kombinatorika keyingisi Keyingisi ayağıyla sonun slow desedeyle bulut. Kança san var deyt. Oşol sandardın sifraların summası 9'a barabar bolğan. Eger eki orundu bolsa A menen B. Bul jaktan emne A koşulgan B barabar 9 boluşu kerek eken. Ming din summası 1 bolat, sifraların summası mingdi koşbosak, başkaça aytkanda biz barın mintip жазып alsak, A, B, C dep жазып alsak, eger bul jer 0 bolsa, anda bul 2 orundu san bolat. Eger bul ököden 0 bolsa, bul 1 orundu san bolat. 1 orundu sanda summaların sifrası 9'ga barabar, 1 ile 9 var. Biz buların barını işlesek, anda 9 1 kemet koysak cevap çıgat eken. Bir variant. Ja bolbosa bir çetten işlesek dayla bolat. Emne eki orundularda kança var? Eki orundularda 1 8 boluş mümkün, 2 7 boluş mümkün, 3 6 oşantip 9 0 çeğe bolat. To'g'ri. Oşonda summasi emne 9 bolat. Başkaça aytkanda 1'den 9'ga çeğen bari bolup, eki orundularda summa sifraların summasi 9'ga barabar bolğan 9 san bar eken. Em 3 orundularda 3 orundular kichine problema blok tapsa bolat aldagı. A, B, C, что A koşulgan B koşulgan C barabar 9 boluş kerek. Bul jerden eskeltip etsek emne eger de B 0 bolsa, anda A koşulgan C 9'ga barabar bolğan kança san bar. Anı biz bileriz. Bul jaktan taptık. Eki orundu'nun ele emne 1 memesi bolat. Bul jerden 9 bolat. Eger de C 0 bolsa, A koşulgan B 9'ga barabar dağın 9 san bar. Eger de A 0 bolsa, A 0'ga barabar bolboyt. Eger A 0 bolsa, bul eki orundu san bolat. Biz eki orundu sanları esetlep çıkamız. Oşonduktan bolboyt. Biz emne oşonda 0 bolgonda esetlep çıktık. Eger ököten 0 bolsa aytmakçı. Oşol bar. Anda A barabar 9. Bir ele variant var. A barabar 9 bolğan 1. Emi bul jerden aytsak bolat. Bul jerden общий 19'da çıktı. A koşulgan bari 0 emes, summасы 9 bolğan kança san bar bolup kaldı da. Emi A koşulgan B koşulgan C barabar 9 bolğan. Blok A, B, C bari 0'dan çoğ. Sifralarına. Bul jerden aytsak bolat emne 9 şerikti. Tak. 7 oldu. 9. Kaalagандай 2 palka koysoňuz, ortasına çetin emes, ortasına koyuş gerek. Misalga emne bul jer menen bul jerge koysak. Bul jer 4 desek, bul jerde 1 desek, bul jer 4. 414 emne summa sifrası 9'ga barabar. To'g'ri? To'g'ri. Emi oşol ele jol menen başka jerge koysak. Eger bunday koysak, emne 234 bul dagı summa sifrası 9'ga barabar 3 orundu san. Oşonda
Эмне бул жерде логикасы түшүндүк окшойт. Бул жерде канча боштук бар? 1 боштук бар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de 2 местаны тамдап алышыбыз керек экен. Башкача айтканда 8 окуучудан 2 окуучунун тамдап алуунун жолу канча дегенди эле. Эмне? 8 окуучунан биринчи bir баланы тамдаган жол 8 түрлүү. Андан кийин эмне? Экинчи баланы тамдаган жолу 7 түрлүү. Анткени бирөөнү тамдаганбыз, ошондуктан 7 окуучу калды. Бул жерде 56 болот. Бирок буну 2-ге бөлүшүбүз керек. Анткени эмне? Биринчи А баланы тамдап туруп, кийин Б баланы тамдаган менен биринчи Б баланы тамдап, кийин А баланы тамдаган айырмасы жок. Баары бир, экөөнү тамдап жатабыз. Ошондуктан бул жерден 2-ге бөлүшүбүз керек, 28. Ошондо бизде эмне? Бул жактан 28 да сан бар, 3 орунду. Цифралар 0-го барабар эмес болгон. Суммасы 9 болгон. Эми баарын кошсок, бул жактан 9 бар. Бул жактан 19 бар. Бул жерден 28. Койсок, болот 28ге 28'ди кошсок. 56 болду. 56 болду. Бирок эмнегедир бирден сайын көпкө эсептеп алгандай болуштум. Бул жактан 9 чыкты. Эки орындууларда. 8'den 8 местанан 2 местаны тамдаган алуу 28 түрлүү жол менен болот. Ооба. Бул жерде бирөөсү дагы 0 эмес. 0 эмес. Ооба. Эми эгер бул жерде 0 болсо, 108 бар, 207 бар, 306 бар, ошентип не? 9 да эмес экен, кечиресиздер. Ооба. Мен бул жерде эсептеп жатканда эмне? А, Б, С. Бул жер 0 болсо дегенде 0. Ошондо 108 бар, 207 бар. Ошентип мен 900 деген эсептегенмин. Андан кийин С 0 болгондо дегенде дагы эмне? С 0 болсо анда 180 бар, 270 бар. Ошентип 900'ду кайра эсептеп алдым. Андан кийин акырында экөөнүтөн 0 деп туруп, дагы 900'ду дагы бир жолу эсептеп алдым. Башкача айтканда 900'ду 3 жолу эсептеп алдым. 2 900'ду кемитип салсак, 56'нан кемитесиң 2'ни, башкача айтканда жооп 54 болот. Ал формулаларга келелик, ошондуктан кичине эсептөө кыйын болуп жатса керек. Формулалар менен иштегенде аябай жеңил болот. Бүгүнкү 18-суроо экен. Beş türlü konvertimiz var ekan, biroq emesi markasi yo'q ekan. O'zim buni konvert jo'natganda bunday konvert bo'lsa, bu yerga marka bo'ladi. Marka bu как markasiz pochtaga pochta olib ketmaydilar. Marka qo'yib bo'lsangizlar jo'natmaydilar. O'shunday narsasi bor. O'shundan 5 konvertimiz bor ekan, jana 4 turli markamiz bor ekan. Qancha turli yo'l menen deydi. Bir katlı jo'natsак болот деп жатат. Бул жерде бизде эмне биринчи катты жазып туруп
konvertin qaysysyny sajaly 5 türlü konvertimiz var. 5 türlü konvertin birisini tamlagan jolu 5 türlü bolat. Misal bunu tamlaşyş mümkün, bunu tamlaşyş mümkün, bunusunu tamlaşyş mümkün, je bunusunu, je bunu. Oşon menen bari 5 türlü birisiga salabız. Andan keyin oşol tamlagan konvertin bu jerge emi marka koyuş üçün kança türlü jol menen koyalım. Bizde 4 türlü markamız var. 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji desek, aların 4 türlü jol menen kelgendi üçün başka çykanda bari bol 20 türlü jol menen bir kat jönötsek bolat eken. Oşun menen жооп ayağına çykty. A19. Oşon menen ekinci sabak ayağına çykty. Anda emese 3